Kongeye kubasuhuza abakurikiranye televiziyo yacu ya Cape Max TV, mwiriwe neza. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mwateguriwe kandi mukaba mugiye kwagezwaho na MC Mututu. Mu Rwanda ku munsi w'ejo mu ntara y'Amajyaruguru aho dusanga umujyi wa Musanze haranzwe n'ibirori bidasanzwe byabereye mu Kinigi. Byari ibirori mpuzamahanga, byari byitabiriwe n'abantu batari bake bavuye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ibirori rero byabimburiwe n'abahanzi batandukanye barimo Bruce Melody, akaba yarasusurukije abari aho ngaho. Aho muri Tanzania Dodoma uyu munsi ku isaha ya 4 umuyobozi w'ishyaka rya Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, Bwana Tundu Lissu, aho amaze amezi arenga 2 afunzwe akurikiranwaho icyaha cyo kugambanira igihugu. Uyu munsi rero akaba ari bwitabe urukiko rukuru rw'igihugu mu bujurire bwe. Yari yasabwe ko naramukazanye ibihamya bivuguruza ibyo ashinjwa ko aho wenda yarekurwa nawe agasubira mu buzima busanzwe, dore ko kugeza ubu perezida wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wa ishyaka rya CCM chama cha mapinduzi adafite uwo bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri uyu mwaka tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2025 mu gihugu hose. Bwana Tundu Lissu aramutse arekuwe nawe yakomeza kwiyamamaza, dore ko ashyikiwe n'abatari bakeya. Muri Afrika y'Epfo Johannesburg hamaze iminsi havugwa akavuyo k'insoresore z'abenegihugu baremye umutwe uzwi ku izina rya Operation Dudura. Iyo Operation Dudura ni umutwe w'insoresore z'abanyafrika y'Epfo wirara mu bimukira maze bakabategeka guhambira ibyabo vuba na bwangu bakabacyura iwabo igitaraganya. Ni muri iyo minsi rero bafashe abimukira benshi bagera kuri 500 maze bajya kubafungira muri gereza izwi nka Rindera, ndetse abantu 7 bahatakarije ubuzima kubera imbeho nyinshi ndetse n'inzara. Bityo umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa yahise yamaganira kure ibyo bikorwa. Leta ya Afrika y'Epfo ihita nayo itangaza operation yo gufata bene abo bakora urwo rugomo. Inkuru yacu rero reka tuyisozereze mu Burundi, aho ubwo bari bwinshi ku Barundi ariko cyane cyane kuri perezida w'u Burundi Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, aho abona ko intare za Sarambwe zishobora kumukura ku ntebe y'icyubahiro. Leta y'u Burundi yagiye yivanga cyane mu bintu bya Kongo, bityo umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ukomeje gusatira byose cyane umujyi wa Uvira. Twibutse abadukurikiranye umujyi mukuru w'Ibujumbura uri mu birometero bike cyane uvuye Uvira, bityo kurasa cyangwa se kwinjira Ibujumbura kuri M23 bizaba ari nko gusogongera ku nzoga. Perezida Evariste Ndayishimiye yazanye abasirikare benshi ku mpaka uhana imbibi na Uvira, naho umutwe w'insoresore wa Wazalendo bakomeje kwisubiranamo n'abasirikare ba Congo FARDC, kandi imvururu ni nyinshi mu mujyi wa Uvira. Abantu bakomeje gupfa abandi guhunga. Leta ya Congo yatangaje yuko batagishoboye guhagarika uyu mutwe wa Wazalendo, ari nayo mpamvu rero Alliance Fleuve Congo M23 iri gukora ibishoboka byose ngo itabara abaturage ba Uvira bari kwarenganira, ariko cyane cyane abanyamurenge bari mu misozi ya Minembwe no mu nyengero zaho. Alliance Fleuve Congo M23 iri bugufi cyane kugera muri Uvira, dore ko imisozi yose ikikije Uvira barangije kuyifata. Ikibazo abantu bari kwibaza, mbese M23 niramuka ifashe Uvira biragenda bite? Harakurikiraho nde? Ese perezida w'u Burundi arabagifite ijambo cyangwa aremera azamure amaboko? Nimucikwe mu makuru ari bukurikire mu kanya isa 9 zuzuye. Yari MC Mututu mu makuru y'igicamunsi. Murakaza neza muri Cape Max TV. Aha niho honyine uzajya usanga amakuru agezweho, amakuru ashyushye, amakuru y'ako kanya. Nta handi rero wasanga aya makuru atari kuri Cape Max TV na MC Mututu.